Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan ni Boy Corriente. Tampo kitang aldaw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Ha? Malabsak manen ti grupo da tanaw nga giinom dita Istor Davina. Amang ano anya manen ti aramiden kanyak day ta tanaw. Amang ano dangranak manain. Awan tumat nga minti sa bali at dalan apag naak amapan ijay talon mekin ni nanang. No saan adito'y sangot Istor ni Vina. Hoy! Boboy! Umasidag ka man ditoy? Nakita da kam. Ano yung paborito? Anyaman nga tantaramidon na kanya kunday ta alas to kakalugaran may. Darasam ti umasidag! Boboy! Umasidag man langan. Tamang ano agungat man ano jak agtungpal. Dagay! Apay ka di tanaw. Anya ti bagam kanyak ta inayaban nagditi pagin inuman niyaw. Kasta ti kayat ko ka, Boboy. Natulnog ka talaga. Natulugan ka. Tano? Natulugan pa. Umay ka. Alam mo po po Masahin na. Kabayatan ti panagin inumi ka dagiti kakadwa. Anya? Sumulagat to mata. Oh! Apay nga gumulagat. Di mo ko naan, di mo kayat. Kuha ngamin tano. Mapanag ijay talon mikin ni nanang. Ta inak iwayway dagiti taraken mi akalding kenuang. Anya? Rason. Ta talaga gayam apagkudkudan na ka? Kuha tano aldaw ngaminan. Sigurado ang mabisinan dagiti dingun may. So pasensya kan. Tadi ka pala mapatgan ita. Awan tano. Di na kansamot kabuting ni Boboy. Di matagtong palitikayat mo. Amom, Boboy. Diyak kayat ti mapagpabainan iti sangwanan dagiti tattao. Dayta ti kagurak la unay. Ha? Kat gapo ta pinabainan na ka. Daytoy! Bugbugin ka man langit Hoy, Tanaw! Isardan mo na ikan! Hindi mo bugbugan ni Bubay! Vina? Awan ba't kibasan ka ni Bubay Apayat ang rap! Agyaman ka, Boboy. Tati kurso na babae tinanganawa kanya. Tanusan! Pagilusan ka kuman, Boboy. Anay ko. Nagsakit ti bimtak a bibig ko. Nagalas at talaga ti haramid tayo di atano. Gaputawan bagel ko ko na. Kanayon nagladang ran. Nagbakad tumit ngamin. Kanatay tayag ngamin ti siyak. Adupay dagiti babarkada na. Isuan na turid amang dangran latay ti asino man ako sunadaan na. Saan nyag na na yung tikastang aramid na. At dantumot gundaway abalsik iti kanayon na panang dangdangran kanyak. Inakidiniwayway dagiti dingon mi kininanang. Sigurado ang mabisindan. Apay anarabyan kaunay anagawid manipod ijay talon. Buboy anak ko. Kuha ngamin, nanang. Ingagarak tinagpakarabi tapno didak makita datano. Kandag iti babarkada na. Anya? Aguray ka man. Bimtak samot day tabibig mo anak ko. Adabla kay mo. Nanang? Naan-ano ka ha? Kuha? Ni ka di manan tanaw ti akin kapuanan iti dayta. Nanang? Aglablabosan day di atano. Agkita kaming tulaang tapagsasawa. Bayan yun, nanang. Amang ano niya pa ita ramidon na kada kayaw. Amo yung matinto ugali day di tao.
Awan respeto na iti oraya sino. Ngam agruwaman iti kastang aramidan na. Baybayan nyo, nanang. Dumtang tumot lati aldaw nga agpulo iti kinadakis na. Ay na, apok! Ay. Agka nagsiit mo tantikimat kan gorood. Kaslamat nakaungat ti nakaparswaan. Wen nga rod apong. Ay na, talaga nagbaliwan ti tiyempo kadagito'y apanawan. Nagdawal matan dagiti sumangbay a bagyo. Daytan Ay. ti epekto ti makunkuna a global warming apong. Na, nagdamit amo may papan iti global warming. Siyempre apong. Iti kabayag kun nga agnanaad dito'y lubong yu at tao. Adumot ang tinaadal ko, may papaniti mapaspasamak ditoy. Ay, kasta. Alaman nga rod, apok. Ibagaman kanyak no niya ti kaya't asawon ti global warming. Iso ti pa nagbaliw ti tiyempo. Kas pangarigan iti tiyempo ti kalgaw. Grabe ti bara na. Saan ang mailawlawag ti kinapudot ti panawan. Ket no itimat matutudo, permimat ti bayakabak na. Nagpipig sa dagiti sumangbay a bagyo. Kan saan laday taapong. Agbagyo nga oray saan namot a tiyempo. Ha? Ay, kasta? Talaga gayam nga doon ti amo may papan iti mapaspasamak dito'y lobong. Siyempre mo't aapong. Minta ni di kusina. Tulungan na nga gluto para iti pangrabyanta. Iti kasta, masapa ta amang rabi eh. Wen apong. Sumitngutan. Inak iyapang dagiti dingon may kagawid akon. Di matlagsar dangin ti todo na. Sapay nagpipig sa tikimat kong gurood. Propara kong dito kalapomi dito talon. Agkaputi aklangin. Patpat nagsigurong dito na todo. Ha? Ano ti mapaspasamag iti kalding ko? Ha? Adda lalaki ang mga ukot iti may sa kalding ko. Ukudin yung day takalding. Tay parche ni Jebalay. Saan amin kalintagan dating aramitan da kita at tao. Aglablabas kayan! Apong bobod. Ay, nakariing kagaya man apok. Mala, pangtimplakan iti kapim dita. Kapag isunto no maluton da ito'y pagarmo sa ranta. Adda na itagtagainap ko apong. Ha? Sigurado. Misyon manan ti kay papanan da itaan na itagtagainap mo apok. Wen apong. Tatunggal agtagtagainap ak. Kat misyon ti ipasimudaag na. Anya nga iti na itagtagainap mo? Adda kampay idi lalaki anakimat. Kat naksat. Ay! Na-overcook! Hahahay! Nagdakasin tatagtagainap mo. Angam! Anya nga ta misyon ti kayat nga ipasimudaag day ta atagtagainap mo. Dayta ti takwaton ta apong. Mala! Apa man na malpas ta mamigat. Takwatan ta no anya manan a misyon ti pakaipasungal ngalam. Nay, buboy anak. Apay nga itakalaang nga agawin. Nanang, Naturog ka ka di ijay kalapaw ta ijay talo, nanakaw. wen nanang. Nay, aguray ka man anak. Kasla sa balitan titimak mo ah. Saan ako nakas itisigod, nanang? Saan da ko na basta may kuspil itan? Tasabalin abuboy detoy. Ha? Buboy anak ko. Anya ti kayat mo asawan. Maamuan yun to, nanang. Basta sabalin abuboy detoy. Nagsakit ti ulo ka nakaringa. Ang over tayo ito yun. Grabe ti ang over ko.
Nagadong amin tinainom tayong arak idirabe. Uwan nga rod. Kasano? Nagimas mo't ngamin ti kalding ni Boboy, pinulutan tayo idirabe. Nagadugayam ti tara ka nakalding tayo dya, Boboy. Alupoy. Saan tayo na problema ti pangalan tayo iti pulutan, kakadwa? No kayat tayo ti agpulutan, intay mangukod iti kalding ni Boboy. Na, away mo't daytoy nangipanan kadata ti alipog, apok. Wen nga rod, Apong. Sigurado, dito'y ti misyon mo. Sigurado dayta, Apong. Angem, anya nga ti misyon mo dito'y. Panagkita ket natalnamot iti daytoy a lugar. Maamuan ta dayta, kabayatan ti kaddata ditoy, Apong. Umay ka, mangkita ta iti mabalinta pakidagusan ditoy. Nasakit na talaga ti ulo ka. Ay, grabe ti hangover ko. Gapo iti panaginom mi idirabe. Sana bale? Asidag ako na di balay may. Idigos ko lang daytoy, tapno may cut. Ha? Ni Boboy mo tinakatakdal iti masungat ko. Kasla makaungit ti lang na. Oh, Boboy! Apa nakaharang kayo iti pagnak, ha? Dakes kayo at tao. Ha? Anya ka din ti sasawam, Boboy, aluboy. Aga-agab kayo. Anya? Inagab yu ti kalding ko. Kat anya ita? Adda ka di maaramidam, ha? Bayadan nyo ti kalding ko at tinakaw yaw. No diyo kayat niya at dadakes ang mapasamak kada kayo. Anya? Tanya ko mati maaramidam, ha? Kabailam ka din ti lumaban, ha? Di nagkaritan. Tamang anog babawi ka. Naglastogan? Si kaman lang ti pagpaling ita? Tapno maikat ti hangover ko? Yeah! Oops! Ne, nalisyam ti panang doklos ko kin ka. Kas dati, napasamak tano. Naimbaglangan, tadi nakpinatay ni Boboy. Nagbalin ka no ako rin, Tiboy ni Boboy. Anya? Hoy! Jak mamati iti ibagbagam, Goryo. Patsindak, pudno ti ibagbagak. Imposible dayta. Tapangalaan na kumamat, itipan na kabalin na. Ha? Ngagbalin a kuryente, boy? Amo, basta kasta ti napasamak. Ang over mo dayta. At da kuryente nga agtaod, kadagiti da kulap na. Ay sos, delikado tayo nga rin no kasta. Tano, ang mga nubalsan na tayo. Di kayag da nagkakadwa. Siya ti makaam mo iti dayjay a Boboy, alias kuryente boy. Agyaman kami kabsat. Kaya't da kami apadagusan dito'y balayo. Awan anyaman na, kapsat. Panagkita ka na kayo kat nasaya at kayo matatao. Podno dayta kabsat. Adala nga min misyon mi iti apok dito'y lugaryo. Isuan na isarong kami dito'y. Misyon? Anya ti kayat mo asawan, kapsat? Ay, mamuam to kabsat. Ngem di kagdanag. Tasan adakas ti misyon mi ditoy. Nana, asino ti kaduam dito'y balayo? Ti kakaiso na nga anak ko laeng ti kadkaduak nga agbibihag barok. Ni Boboy. Sipod pimusay day di asawak. Kakaasi kami nga agbibihag. Ha? Anya ti kayat mo asawan kabsat? Inrurumanda kami dagiti dakas ti panagpuspuso da akalugaran me. Anya? Tilaunay anak ko. Kakaasi iti pampamayan dagiti pada na ababaro. Sos, aday tayo ng Boboy. Aday ni Boboy. Tanaw, anya di, aramidin tayo. Aday tan ni kuryente, boy. Di kagbutang kunak.
Siyak ti makamo kan pa na. Saan asan 20 paltog ko dahi ta Boboy. Nagkita tamatlaan yan. Tanaw. Ay, sos, delikado. Pengay, sa Anya balitan ti ita, boses na. Boboy Alapoy. Kabailamon ti lumaban ha? Sa balitan. Agbayad ka itan iti aramid mo kanyak. Para makita. Nanya ti bael mo iti paltog ko. Paltoga mo tanaw! Todas mo. Kuryentyan kayo amin! Anya tinapasama. Inakop ta lipugpog dagiti kabusor kong inya dayo. Boboy! Sino ka? Siyak ni Agilos. Siyak ti akin gapuanan iti alipugpog anangakop kadagiti kabusor mo. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta. Jak kayat amailawan ka. Amangan numapatay mo ida. Rumbeng laang amatay da. Tanalabusin ti kinadakas ngar aramidon da kanyak. Saan? Di ka kumapailuyos iti sakit tinakem mo. Di ka agbalin a kriminal. Nasaya at katao, Boboy. Isuad di ka kumaaglawan ng agbasol. Agilas. Sana bale. Tanaikam idan iti pagnakmanda. Masigurado nga agbalbaliwan dagi jay. Saan da kan aranggasan iti uray kaanuman. Katangay awan ton dagiti kabusor mo. Nasken a maikatan ti pan nakabalin ti kemat nga addaken ka. Anya ti kahit mo asawan. Parutek day tangipen ti kimat. Anagbati di tabukot mo, idi nakimat ka. Nga iso ti mangipapaiken ka, iti pan nakabalin nga agparnuay iti kuryente. Anya? Wen Boboy, tano sana maparot day ta. Saan to nga agbalin anormal ti panagbiag mo? Sige. Mayatak, Agilos. Kat agyamanak iti dadatang mo. Tano di ka dimtang. Amangan no nagbalin akon, a kriminal. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya at ampok itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni June Rebutazo. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong